chu Johncy yang se ka cung chu kum hai khat ka siapa min chu sia Johncy ka rela mi chu pikam thar mathai in piatlam tiang mathai marka luka jan lam kal tu rom jakwat koin ko khat koin ko hi galati efsa Philippi golos taslan ko khat ko ni Timothy ko khat ko ni Titus Philemon Hebrew James Peter ko khat ko ni Johan ko khat ko ni ko Thawng Judas piatlam Terima kasih Robert Chuntipi kisah ke kum ha kesia pacu sia Johncy kerja ni biak counter batayin chantiang Mathai Marka Luka John number 2 Rome Koren kot hek Galatia Ephesus Philippi Kolos Thessalon kot kat Timothy kot kat Titus Philemon Hebrew James Peter kot kat Johan kot kat Thawng Judas Betham Emma kemenju David Hamlin Jail se kum sha se kesia paju se Johncy se Bible reading mi chu biakam thar Mathai in Bethlehem diang Mathai Marka Luka John lam kurdu rom jagot kon kot ni kaladi Ephesus Philippi Kolos Thessalon kot ni Timothy kot ni Titus Philemon Hebrew James Peter kot ni John kot ni kot Thawng Judas Bethlehem Kamin chu zo poi thong ase ka kum chu le khat ase ka sia pa min chu sia Johncy ka rel ding mi chu kam thar ase Mathai and Bethlehem tiang Mathai Marka Luka John lam ka tu Rome Koran ko khat ni Galati Ephesus Philippi Kolos Thessalon ko khat ni Timothy ko ni Titus Philemon Hebrew James Peter ko khat ni Johan ko khat ni Thawng Judas Bethlehem Min chu David van boy Thawng se kum chu sha kasia pa min chu sia Johncy Karel mi chu biakam thar Mathai in Bethlehem tar Mathai Marka Luka John lam ko tu khat kon ni kalti Ephesus Philippi Kolos Thessalon khat ni Timothy khat ni Titus Philemon Hebrew James Peter khat ni John khat ni Thawng Judas Bethlehem min chu Johncy yang se kum hai khat ka siapa min chu sia Johncy ka tialnak mi chu zohlo become there David van boy Thawng se kum sha se siapa min chu sia Johncy ni kachal ding ni chu biakam thar zohlo em Min chu zo poi thong ase ka kum chu le khat ka sia pa min chu sia Johncy ka chel ding mi chu kam thar zo lo in Kima kami jo Robert Chuntipi kisah lek kum sha kesia pa chu sia Johncy lek tiang ni cho biakam thar zohlo in